Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course I'm kita khala la Hennessy. No ngata ikhinga of course nangami yakho ngamajamo of course. Then amakume ta khetela timhaka ta Sims of course. What Dusk Records. Yo so hinkwenu swi tiva mina Hennessy na majamo lomwe has one of the most powerful marriages like a Gaza swi dumini swinene swi vona ku relationship ya vona yi va yi ri kahle swinene khale ngopfu futhi va tekanini. So ni fike ni nghena ka account of course ya Jenani Chauke le ka TikTok leyi ni fanele kuma ku hayi ku na a video lava nga fika va kombisa the reason or the reasons yo va relationship ya vona of course hi vi hi vonisa sweswiya leswi fambisaka xiswona. Okay, so hi fike hi twa fika va vula va ku I'm a very old-fashioned lover and I'm a very, very submissive wife. And I do it consciously. Like, my husband is the man that I think he is. My husband is the king of my life, of my household. My husband, I carry him very high. As I've had. So you at the points of course she's very very submissive of course eka husband leswi va nga fika va kombisa swona kwalano va yikomela mhaka leyiwa so swi katsa na respect swi hi vula na hi mavulavulelo lomu kuma ku maybe ku na argument yo karhi sure she does not shout ku loko ze yi shout swi ya kha swi susa some level of relationship in terms of respect eka n'wanuna like connection yi va yi kha yi reduce and stuff like that ma yikona mhaka leyi at worst case scenarios of course wun'wana mi tlhela mi kuma a rhuketeliwa kunene hi nhlamba ya straight or wa chichiwa xiyimo so maybe a chingeliwa na hi miroho ku a nga swi koti ku kha miroho mi kuma ku okay ku va ndlela yo wina an argument from kusuka ka n'wansati of course. Kwalano hi tlhe katsa na mhaka ya swakudya guys mi nga vona ku yi ntsanani but ku va mi kuma ku wansati a tlha a yisela na n'wanuna swakudya naswona it's something u kuma ku loko a vuya u nyiketiwa swakudya a nga famba ya ti dixela naswona swi very very important sweswo. It shows respect. I'm going to take the events and stuff like that. It's very, very, very important. Because these days, one of us of course, we support one if you for example, look we want the rain. If you have a lunch, look and no shake, and if you can shake, go so image ya leyi ni nga yi vekela kona hi yona perfect example yo hi swini leswi vavasati vo tala these days va swi lava kun'wana a disaka xona hi sweswo yaleyo perfect example loko ze ku na nedi yona a hlamusela to tala that image ni nga yi vekela kwalani hi leswi vavasati vo tala these days va lavaka swona sweswo and sweswo swi fika swi onha because n'wanuna loko o ya a handle mi fika mi kuma ku a va lo chita fika kuma a lady out there mi kuma ku wa n'wi swekela wa n'wi yisela na swakudya swi increase chance yo va mi kuma ku divorce yi humelela ku hi these days a ni ma swa ku timarriage ta ku ti njhani swi increase a chance of divorce. So va tlhela va kombisa of course ku Hennessy is a godly man, that's why va ri submissive to him. So naswo swi important sweswo because if you are not godly ku na high chance yo mi kuma ku i ta fika i teka advantage ku n'wansati i submissive to wena even then se i kuma ku a wa handle swona. So naswo swi important ngopfu sweswo because na yena as n'wanuna of course i fika va ku ri na milawu yo karhi leyi a yi landzelelaku ku swilo swi va kha swi famba kahle. In my household, my husband still has his own plates, his cup, his glasses that no one is allowed to use, drink out of it or dish in it, like his bowls. No one is allowed to use it in our house. As I've heard, so va tlhela va kombisa ku Hennessy leyi yi na tindishi ta yona to be specific nga ta yona to be specific na ti-glasses ta yona like a swi khumbakhumbi wun'wana na wun'wana swa yena to be specific leswi a dyelaka ka swona. So naswo swa add a level of respect swi endla n'wanuna a titwa ku n'wanuna mpelampela ku na specific dishes ku nga swa yena those minor things of course swa nghenela naswona of course. My husband's yes is the yes, my husband's no is the no,
and no one's authority comes above his. As I've heard. So yes, yes, no is a no. So I'm sure that discuss you kuno kumkuma ku take a decision. So in other words, she's trying to say look se ku discuss when shilo. Final say you maka n'wanuna ma yitwisa mhaka leswi lava vanhu va yitwise kahle at that point. Yes ya n'wanuna ku va ku ri yes ya kona ku va ku ri yona final decision ya kona loko n'wana u za ku yes swa ku swi ka discuss ka marriage. So ku discuss when if Hennessy says yes ku tekiwa swona, if no ku tekiwa swona a ku argue ku lun'wana yisiwa hansi timhaka ta sweswo ni ma yi vona mhaka leyiwa. Even those minor things a ni n'wanuna na hi nga expecta ku ndla swo tala na wansati wa endla swintsanana sweswiya. Ni vone image yin'wana of course ya yena ngami ya Hennessy of course a ri karhi a hlantswa movha ya Hennessy as you can see kwala. So even those minor things swa contribute, so swi tele swo tala hopefully na yena Hennessy a nga ta na side ra yena ri nga pfuna swinene, mara ri nga pfuna only if ku va ku ri n'wansati loyi a nga submissive. Ya swi kahle hi va feka on that point because it won't work hambi va hlamuserini because mi kuma ku these days like vavasati vo tala va ri modern ngopfu, like a swa ha fani na khale vi ri vona va nge vi hansi ka n'wanuna, so swa tika. So hayi va tisini point ya vona ku hi side ra vona ku va swi endlisa ku yini. So hayi hi ta hi kha hi hindza of course hi ya ka timhaka ta Simza. Simza ma swi tiva hinkwenu loyi a feature Benny Mayengani of course ka risimu ra Giyani I'll back he xewane KwaZulu xawane. So I ra ku performeni eka a Zulu event as you can see na kwala henhla swona ku swi tsariwini la. So yo ni to pfulanyana mi komba ku endleke yini la. Okay, ni tweni crowd la loko yi scream. Okay, then hi vone na maZulu se va nghenanyana la xitejini ta n'wi vona n'wana a kha cina of course as you can see ku yi ku nghena un'wana on the right. So crowd then overall I can see ku a va ri happy loko hi langutisa lani a significant number of people were dancing. Swi vula swo tala guys hi sound leyi ya hina leyi. So nga tlhela tani ku ya khensa Das ku va a yi yisini sound ya hina le ka ti-events ta vaZulu ku va ku kombisa ku our sound is very good guys. Hi leswi kombisaka swona, so swi vula ku loko to va kha ti ya na tona hala mi kuma kha ti bukabuka swinene mi nga swi vona na hina ku ya power yi kona. Ni nga vula ku hayi ha khensa swinene ka Mhisa loyi ku va a yisini sound leya hina ya Vatsonga ka ti-events ta yena ta vaZulu. Swi vula swo tala swinene, yo hi leswo.